Bakgweetsi ba dijanaga bao ba padimutsweng ke tlhatlhogo e nngwe gape ya lookwane ya rekoto e kwa godimo ya motlhatlhogo wa ditlhwatlhwa mo tatlhegelong ya ditirelo ka ntlha ya COVID-19 e baketseng ba le bantsi mathata le go feta. Borra dijanaga ba le bantsi ga ba sa tlhola ba tla kgona le go dirisa dijanaga tsa bona. Ga tsa ba ka N4 ntse fokotsega but then rona ka mo saeteng le kamo ya bona 20 rand fela ya mara I'm not happy at all. Petrol e tlhatlogile thata, dijo di tlhatlogile, sengwe se tlhatlogile and ra mo December ke rona ke itse gore goreng puso e sa tse tshwetsa gore ba subsidize petrol. Ra ikonomi wa selegae a re go tshwanetswe ga pegiwa molato go ditlhwatlhwa tsa boditšhaba le go koafala ga ranta. Puso ga e laole petrol price mo Afrika Borwa. Petrol price e mafata mararo. Sa nka ke petrol price e leng gore e laolwa ke gore a ranta ya teka kgotsa demand ya oli go godimo. Northwest Chamber of Commerce and Industry ya re go duelwa ga lekgetho mo Afrika Borwa go tshwanetswe ga lebelelwa sesha. I personally think that petrol has become a tax haven for the national government because of all the grants that we have to pay. Go solofetswe fa go tlhatlhoga ga lookwane go tlile go ama thata go tlhatlhoga ga dipalangwa tsa botlhe le dijo. Ke Mpho Lepedi wa dikgang tsa SABC mo Nomahikeng.